At a press conference organized by the Hnyothrap National Youth Movement HNYM, its president Louis Todong spoke on the intention of the organization to insist upon the 36 representatives of political parties belonging to the Khasi and Jaintia communities to push the state government into reviewing certain sections of the reservation policy of 1972 so as to enable employment to youth belonging to the two communities. While addressing the press conference on 13th May 2023, Louis Todong informed that as per data, there are more than 16 lakh Khasi and Jaintia tribal residents in the state, which is almost 50% higher than those of the Garo tribe, and therefore it is only befitting that the reservation percentage of jobs for people of the Khasi and Jaintia communities should be increased and not remain at 40%. This, he said, would solve the unemployment issue in the state of Meghalaya. Jerwin jerwak ngadu terekam dia ka rosa sistem. Hadir pada kalian selesai meru nge la persyak ban persno lembaga kipras media syarikat sarkar ban kembali bu citho au dia nge persyak ro ban ekran ke media begini peta ban persno syarikat sarkar ba lakon kondo kene ka reception roster lade ban persaknya no margo Nomor aku mengelakkan na city ke mengelapha sya ke district St. George baca chief judicial magistrate jam ke East Kashmir district. Hagibele bar ke cik pelan vakansi ke belum tu khat pratli ke vakansi. Yui ke ni vakansi bakadon ke cik lek silek kemat kumbala batai dah kita ke nom peniak jam kita district St. George. Kiong ba ya kene la tha sarkar nadu bala permi ka office member rodong nadu ke shotrik jumman arajar arbo te kum kasang hi ngilari bo ke jingtho ban persya ya kene ka roster system nama kene ka roster system dalam le sila khamak se pala ke bedai ba ki samla jungi tenaga le ke office ka persya ka on ba in ha pale chai ko te ka ai ka ni persentat kalau bekai ikut pat hadian jengka jengyaki ke jeng pa jeng tho jeng ka sengru ka ikut ka peni ya gitu ka jeng patha jengka ba ya ka roster system la ai di la ka sarkar lembaga jengka executive body ba ka legislator te isko tu amne bukre ka kamera jengka sarkar ba riva la ne ban review ya kene ka reception policy Markum kesan hi nge penkenma ya kini parade di jungi nidan mata lai ro samut ki amade kasi nadu bawan lagi ni ka sistem ni iba ka jingno silian tarajum alam sepala pat ni program juru ya kini ka sarkar MDA tu habong jela tu barat sama ha ka jaga bu penjim lane undata ya kini ka mat penkela lane berriva ban pertama ya kini reception policy ukloi perpat bersengai ke office nomor dom house of arjar puar ban om balik pentreka buat di kerja sistem. Kai ke bagi persya kalau mbak kumang ada persya itu di persya juga kini reception policy nomor kini kalau ilegal kalau PR. Para senam jumi para mengaki kendaraan kendaraan di balik namta kajia addiction hi jong ka review ni brawai de ani jadi kaphang ka baningkong try jong ni sarkar thnai ka layar sno alam kita ki jat review jong ni pa ki nia thau ni sarkar di itu de nakaliam jong ka sang HLYM ni kintu jor ya ki ni live review ai ni live sawar ki amlie ba kindan ha ka no nakaliam ka banyada yang tak action jong ki samlawat ka wa jam jong ka jat review jong ni ya ki ba kila kata sekini kisah pui kali kisnam kilamat kacing ia bat kacing kedua pekrau dia nakaliang jom kasang hi kai kabar nilarai limba jom kasang Central Executive Committee ngin abswai yang kaitan kabar ni
lingba jong la sai kasmi ban kong ta khat santre kumba wong si am hi haba bunlum ni ta kisen sai por thai ro khai bakin ya tai sani halwa ka be dei bakane ka resolution policy tian lada kaseng kan ompun ya ki banmi la sai ka khat santre kaseng kala khria hi kala pen khria hi ba ngin mi sakmat lani ngin mi matan la dei ha nu benta lani la dei ha nu galiang kumbarang presiden ne nagaliang jong kaseng hi ni kersan ya voice of people party om dei bagi dei kita ki political sector ne ki ba ya kaseng jumi ban penan kam hakum kita ki kendian henrai bagi UI ba VPP hi kayang ya dau ka ba kadau jong jak kendiu hi habe dei ba kisamna keduk jam dia kum kaseng hi na kerua kaseng ni tentu ya kini kisamna ki ba kelam jam balada kaseng to organize ya kinu ki rally na organize kinu ki ba ya menta ngempatla bagi penpau kai ya kai ka bangan dia ni tentu ba ni aware ya kini kisamna kelam jam bakin dia join bakin dia dan bertalang hakum ni jingmat ba jing ki ba ya tingko lingba jong ni resolution policy na berta jong ki hi